Hajde, hajde. Ale nemôže. Lauri, nastupuj. Traja. Počkaj, Tominko, ty pôjdeš s tatínom a maminou. Verončík, šmíkaj donútra. Tak poď s nami. Ale zmestí. Máš, poď. Posuňte sa. Posun sa ešte, Veronika, tam. A poďte sem. 9. Traja. Poďme. Ešte jeden. Kema. Tatino, odlož okuliare. Čo? Odlož okuliare. Kde mám ja? Že ty krušia, to moje. No chance. Pohybujú. So, is this who? Ne, choďte spolu, vy dvaja. Ne, my sme to práve uzatvorili. Weiterfahren. Treba mi dáme na nich pozor. OK. Ale ne, poďte spolu. Vyveďme sa. Nie, dobre sedíme. Jaj. Dobre. Aňa sa pozrite všetci, ja? Haló. To je pán. Pomoc! A držte sa obidvoma rukami. Tomáš, drž sa. Tomáš, drž sa. Tomino, drž sa. Držte sa. Olala, iri. A teraz ideme na výťah a hore. Dobrý deň, detičky, vítajte na našej vesmírnej lodi Enterprise. A dookola, a tá nás vyvezie do vesmíru teraz. A z vesmíru dáme strašné šupy dole. A potom pôjdeme na henteho hadíka čierneho. Áno, na toho hadíka. A pripravte sa teraz, narastite čárku, držte sa. Drž sa, držme sa. A ideme. Drž sa, Veronika. Dvoma rukami sa drž. Držte sa. Držte sa. Držte sa. Fuj, ty škoda. Drž sa, Tomino, drž sa. Tak toto bolo jaké peklo! Nevadí, sadni si už, to už si nič neurobíme. Fuj, ty kokso, ja som v živote takéto... Ani ja? To sa takto nemalo točiť! Počkaj, Tomáš. Moment, bitte.
Nevadí, to sa vysuší. Ne, ne, to... A von. Nie, táto bola mokré. Ježiši Kriste. Je toto normálne?